Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, agpaludak man iti 100 pesos is. Kagawan. Ayan ti number aluda, Kapitan. Dahita, kita abditan. Tikit di trabaho medyo barangay hall ti asikaswan pare. Sana dahita Facebook. Nagsaumanan ti kumpare nga awan silpunan. Na, Kung namla dahita at awan silpon mo at touchscreen. kabailak ti gumatang pare. Aha. Ngam gaputa. Ay, kung kunam lang dahita. Ha. Tadi mo amaw. Kaya hindi mo napadpadasan ti kastoy agadget. Ay, nung maadik ka, ay sus. Very good amok pa yan. Amok pa yung tarupa ma. Na, ano ti usar na daytoy? Apa, di mo amaw. Di buyak pa. Nagbuyak man iti cellphone ka. Entay! Ay sus. Entay! Apa nga ta? Makaungot sa mutin ni Banang Dung. Ha! Anya kinararamid mo, ah? Ah, Kunak abantayam dya insaang ko nga inapoy. Angam anyat napasamak? Naksutain! Ay, salbag kakit day! nakset ko na. Katwan! Ay. Day tantumat nga min cellphone tin into naram. Intun ko ay no, dinadal ko day tan asilpon. Tapno awanan ti konsumisyon. Tila pagpupudutam. Pati Ay. cellphone ko. Ado ti usar na daytoy. Tapno amom. Masurunak at talaga kan ni Inteng. Di nakpay matulungan nga agdalos, uno agluto ko ma. Ay, day talatan cellphone natin into na rin na. Ay. Unay matan ni Kapitan. Maliwayan na ati trabaho na nukas tama, Ray. Uray panangan na, Mare. Ay, igaman na lata ti cellphone na. Anya? Inton kwan, umis-isam nga agmay-maysa. Ako namlan agmauyungan. Ay, talaga nga agburak ti darak ang makakit-kita kan kwana. Gapo iti panagar-aramat na iti cellphone. Amangan mo no adda chicks ni pare Inteng. Maribanang. Anya? Ay, paliiwam ana imbag maray. Adda nga tanga agpayso ti chicks na. Ay, narigat ti agsasaw, maray. Maduktalak laang, ah. Agsaga na kanyak dayjay nga Inteng. Ay na badong. Noan niya la di tanti bagbagam kin ni Maribanang. Ay, masurunak mit nga men. No makitak, day tala cellphone na, tig-igaman na. Ay katanya ngay ko mga minti bibiyang mo. Kwarta na matinggatang na. Kasano ajak makibiyang, kit sa bali mo tayo, tininto na rin na. Anya? Kas jaya, tinasayaan nga agserbi ti barangay. No apay mga ming nga iso, tibut-butusan da. Ang Grinteng, gusto ko man dahita pa nagpis-Facebook yu dita. Ado ti agur-ure kada kayo nga agpapirma. Ay, agure ka day. Di nakman singain ko araw. Umay kayo kit dinanggal. Tapirmaan yun dagiti pipirmaan yu iji lamisaan yaw. Madamdaman ti pa nag-Facebook yaw. Ay, anyakan aya. Ibagam nga inton bigat dalaangan nga agsublay. Una yan, makapasuron. Ibagam nga awanak. Manggal, trabaho yu daytaoy. Na, Aramidan yu anasaya ti trabaho yu kas kapitan. Sana kasta. siyak ti kapitan. Ang mga nunalipat abon ko araw. Noan niya ti kayat ka, iso ti masurot. Siyak ti ari ditoy. Iso siyak ti masurot. Nawata. May sa asaludsod, may sa asongbat.
Inteng. Eh, Adda ka di chicks mo nga iso ti kacachat mo iti cellphone mo. si kamot dungo. Anya ka di dayta nga ibagbagam kanya. Awan chicks ko. Anya mo't daytan asaludsod mo. Nupod no nga awan. Apay nga raod aday talatan cellphone mo ti into na rem. Ay, pagatapan nakpay gaya mong dungo. Si kalaang tigdungo. Iti agnanayaw. Iso ang mamati ka kanyak. Siksikan tulad ta, banang may dirdungo. Ay, husto daytan. Na, Ala, ingkaksakdo iti danom. Awan paglutaw. ay, uwin. Mapanakon. Ay, masapak ita mapan iti barangay hall. Ay, mag-ijay ta makapag-facebookak ta na ulimak. Kinawan ni banang amang discord mo kanya ka. Angkal, umayak ko mamakikapay. Hanggang mapag-isuma tarumura kayaw. Ay, akuyog tan mapantay iti barangay hall. Ijay tanton nga kapi. Sige, angkal. Pasan na. Agyan kanto iti information tibay. Taurayam no ada tao nga umay. No damagendak. Awan kunam. Sa dino ayat ipapanan niyaw. Agyanak iti unag ti opisina katag Facebook. No ada umay agpapirma. Or no nga nagiti papilis da. Ta-pirma ak inton malpas ti panag Facebook ha. Nalawag ka na kan. Sige, angkal. Basta da kayaw. Ayan na angkal mo nga inteng kwaraw. Ay, awan ni angkal. Tataba daw. Apay ka day. Adda ko maumay ko ipapirmakin ko na. Agsubli kayong tulangan inton bigat. Winusan, ibati yun dito iti papirmaan niyaw. Tapirmaan to ni angkal inton sumangpait. Anya? Ay saan? Jak kayat. Amangan kay din umayaw awan. Kat napatag-unay dahito apapilays. Ay aguray ka. Talaga ka day ngawan dito ni Uncle Mau. Ay ilukat mo man tarawangan. Ang mga nod dalang dito nga aglamlamban. Ay talaga nga birokag ni Uncle Mau. Ay, awan na talaga di tao, itataba daw. Di oray kitain niyaw. Talaga amayat. Di pa nag-tiktok na dahitoy Buya, ito manan inton madamdam Aha! Na. Ada kalagayam nga paiso dito yung rooftop ti building Si kamot gaya paray. Nagkuna nga umay ka dito yung rooftop. Anyat masapul mau. Ay na paray. Nagadwa ta tao tagururay king ka dito basement dito yung building. Ada ka lang dito nga gayay ayam ti cellphone. Ay. Anya ka klase kapitan paray. Ay paray. Awan ti karbang ang ngagsaw kanyak iti kasta. Siya ti ulo dito. Sika, kaya rigam lang ti ipos. Iso adi ka man sumanaw. Ure siya. Madlaw kumatday ta nga aramid ni Kapitan. Di mimot mabalin adirit saan. Taamumi ti ugali na. Makaungat adagos. No adadi na kayat. Pangkalob na lang dayta, maray. Dayta ti mading aramid na kay. But ngun na kayo lang, dayjay. Mamukaw ni parinteng. Anya? Ipakita yung mga mina. Asaan kayaw ang mabutang kinkwana? Di oray man iso ti ulaw, ako nana, numadimot ti aramid na. At dan tulang mo pagpatinggaan na dayta, kapitan. Agyaman Tanamatin ni ba nang adamitin ko iji ayan ni Apo Mayor. Kat iso ti atindara kay tangal daw. Di na mo nga agpis-pis bukak dito'y turod. Agpwisto ak dito'y. Inumaak. Umalisak tumanan iji tok-tok. Tipasdak ti barangay hall. Enjoy your life habang may buhay kunada nga ron. Saan nga amaw ni parinteng asinurot ko itinalimay dito'y turod? Isagana akti binulod ko a cellphone. Picture man to'y loko kapitan. Sa akong to i-upload. Maruwam na ito yain. Dayta. Surutak iti sa dino man apapanan na. Picture anay bag. Kita tulaing, noan niya ti maramid na, dayta, kapitan.
Yes! Nasalisyak ni Kwaraw. Adak ita dito'y unag ti opisina ni Parenteng. Dituyak unag ti sakaw nga aglamay. Kampay day. Adda may saan nakasako dito'y abanag. Masapul ang maalaak iti ladawan ni Parenteng. Kabayatan ti panagayayam na iti silpon na. Adday tan. Wala. Mayat na ito'y dinalo sama. Mayat ang pagpuston. Walang kal. Nakataptapok nga minitay. Ala. Tay tuloy ko dito tag Facebook. Nuad na tao. Ibagam nga awana. Ituloy ko, apaliway. Ito'y. Sak mo da iti ladawan. Na. Ay dakasan. Sino nga iti nang i-upload iti da ito'y a picture? Ay naglokon. Inteng! Apay aya? Kwa. Maamuak lang no asino tinang i-upload iti picture ko iti Facebook. Bakalit! Humanda ka sa akin! Anya ka kadi, Inteng? Anyat pagpungpung tutam aya? Masurunak man iti tao anang i-upload iti picture ko iti Facebook. Saan arumbang ti inaramid na? Ay, kita man ti kunam aladawan mo, Inteng? Saan? Mudtoy ko na! Kita man! Nagalas ti itsuram dito'y, Inteng. Nakasikawil ka nakatugaw, aday ta cellphone mo tig igamam. Kalpasan na, umisem-isem ka, videom day toy, ha? Amo no asino ti adda iti likodan ti amin. Kaawatan nga addamang palpaliukan ka. Kat inalaan da kan iti ladawan. Kalpasan na, in-upload da iti Facebook. Kasanumat gamin? Day talatan cellphone mo ti as-asikaswam. Di mo pa yun masangot ti trabahom, ijay barangay hon. Ay, nagrigat ang tiag may isa. Kita man kit ti silpon ka. Ag Facebook ak mamait. Ladawan mo't ni Uncle na itaw eh. Nakanganga nakaturaw. Kat... Dahito'y daduma aladawan. Naalaan da nga agpis-Facebook ni Uncle. Ay, saus. Kasano dahito yan nga eh. At tataaw. Umayan! Good morning. Ay, good morning kunayo kanyak. Kasla makaungat kayo matanggal. Inala anak iti ladawan sa mo upload anya. Anya? Ay, sanang Kyle. Sana sakti ng picture kada kayaw. Kinapudno na. Kakit-kitak lang iti silpon ko tiladawan niyaw. Agsasao ka iti pudnaw? Wanang Kyle. Apay ko mga ramita kada kayo ti kasta. Kun makita yung matay ito'y silpon ka. Sa bali aw. Sino nga taay iti kontrabida ang nangaramid kanyak iti kastay? Nakababainin ka nagiti nakakita. Itkit di. Ay na, diyak malapdan tag katawa maribanang. Ay, kasanuma nga men. Kuna na dito'y na daytoy ni Kapitan Enteng. Adina ar-aramidan ti trabaho na. Day tala ang cellphone natin into na rin na ngagmalmalam. No mauma iturog na matain. Ay na. Santo pa ilaad dati video kan ladawan na, mare. Ay, nakababain at talaga dita ni Inteng. Ang gungguna na bareng nagnakamutan. Oray no kas jay ni Kapitan. Saan ko maarumbang nga ipupost da iti Facebook? Day takat tirigat na numaminsan, Marey. Taimbes ko maapagsasaritaan daan na imbag timay sa aparikot. Saan? Taidalan da iti social media.
Jak mamingga amang sapol. No asino ti tao nangaramid iti kastoy. Tikit di aramidam, inteng. Agbalbaliw kan. Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Aramidam kit di tirumbang para iti barangay mo. San aday ta cellphone latantin into naram. Uundong. Agbalbaliw akon. Ay na, Kapitan! Saan adakas ti ag cellphone? Wano pa nag-Facebook mo? Ngam, unam kumamot ngamin ti trabaho. Wano pagrapangam iti barangay mo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipot iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.